Nih, diapain nak sama mama? Diapain nak? Hah? Bilang patah dan belang sebelah. Buset. Belang sebelah anak gua. Ayo Ngaku. Sekarang pita katanya kepala saya. Ayo ngaku. emang patah gua belang nggak? Aduh udah jangan marah. Omelin bu. Lu diapain? Dikatain bu. Dikatain apa? Bu katanya saya. Dikatain apa nak? Ngomong nak. Katain ibu katanya minta keriting bu. Mbak, Kenapa? tinggalin duit mbak. Mari mama udah kasih 70. Buat beli empan ayam mbak. Anak nih mau usah borosnya anak. Tuh orang tua mah sayang ya gimana juga. Gua kalau nggak sayang. Bapak, Kenapa? ini duit apaan mbak? 50 kalau 2 lembar 100. Kalau 2 lembar, Iya. ini selembar aja